Padurmida era yo. Nakabarete si Ombak ya kumida taming kumigo. Nakundo ya mire taki mga lete blanco. Yo pwede ka cho abla takya tamin te suprimiento. Makasupri ko na ese sige. Kay onde se kere anda por eso. Makin makasupri basta libre le. Okya si. Amokil tabaya kami na andami. Kabara pura-pura kami kaya pasabao. Kay Timura de Ramal Cargada. De gracia hindi kita pwede abla. Nakundo ya pwede kami trabesa. Nuay ko sa pasa. Na kusa pa. Pasye kita. Paitkel ba? Amokil ta kami na kami papuera del pantalan. Kose ese pelo dul atcha mga rese. Se debe usa para atcha con el mga duro cabeza. Aman naman mo kumigo Na kusa pa. Na porke takay dalan si duro de boca cabeza di pertawa ka. Si tatose ikere mia. Temblal tu del Carabao. Namokil, ablal blanco kay pasadoanay kami kio kay kine dole ko sa kumpra. Adoy, takya daw mga hermano. Open sa kumigo, chongo, onto. Tambro man na yung kumbo. Yan seryoso mga adbo. Nadoy, kine chicks doy. Bimbalay ka doy oh. Na, bonita ka doy. Nadoy, puta tapaw mo doy. Ay, hindi umira kay selosa ka ni mi esposa. Paitial baka na sol. Na, también man si Omba. Buera, taral, sweldo may paliga. Hindi duro salta na playa. Kenya lang uya si Omba. Yalo lang bak, makingway kita sweldo, bata pirmi lang kita alegroso. Kumya lang kita tekuntoyo. Silvers one o dato puti. Iloso po busara doy. Akite doy, kaya rally kita ko, man grocery ane kita. Namukil, damong bulsa kumikat nila man, making peseta. Ablal blanco, elya lang daw paga. Namukil, takya kami na Mercadona, amote di lagi supermarket. Bata na ipanya, el supermarket di ila, Mercadona. Nasi alika naton, anak kita na KCC Mall na Sambuanga. Na, KCC Mall, debe, pidikat grasya. Kaki mo kumemanda. May ngayos naman advertise sila tienda. Ay, practice lang ese doy, para si Bolbe kita. Pakasaka ka naton para endorse sa kanila. Boss ya, bimbrek ka de boss idea. Namukil, ke tambira rundi ya kami kiyo, tabuka kami kiko sa Paramahka, para tiene kami ke traga alya na playa, kaya habla man el blanco, kay ele do paga, por eso mandele kumigo sa kasi cosa de kere compra. Nakabarkel, kay sabia mo ustedes, kay bien kere que testo toma, basta tasales estos afuera, tiene también sila cerveza, kabarese, para alya kami nakahera, y después yung pila anay sila, kay bien marada pa yan una kanila, kabaryo tekyo, tabira-bira kara, para bralila gayon. Para blelya kayo. Nakabar si Ombak, diretso lang el mirada, kay bien no katapensa. Na, no ay daw leara no kubya para kung king gata. Si kere otedet, na no ay kate ese problema. Na amukil, paralya na kita o, sakit ako nila itong mga bag. Kaya aki mo, aki package counter, tiyan sila kilaker. Bueno, tayo mente ansina, para hindi na nisita man pila pa. Na era tiyan tayo ansina mga tienda na Sambuanga. Para el mga gente, hindi naman pila, y menos dolor na kabeza. Es el vale. Ese di mi suwestyon. Pero dote siempre al desisyon. Alang-alang. Bien real. Boss yal purse. Nakabare, kuya kita con este carro. Acaba de mantener servicio conmigo. Para el otro customer, puede tener con este rempo para real kat sila. Pasalide kami kina tienda. Para alya kami na playa. Amo lang syempre dato ng dansa. Diretso lang kita para alya. Aywana, hindi para kita man diretso. Trabesa para kita kina kamino. Si tatrabesa na kamino, asi costumbre pasa na pedestrian lane. Ay ali na pedestrian lane, si asi kuntigo bangga. King kebra ya to. Ang importante ay mahalaga, hindi kulpa dito yo. Amo kel, papa siya kata kami na si Ombak, kaya pwede le columbra ki mga puerquita, may ni camiseta, ambira rundi na kota de la playa, y atende kami con el tualya, para pwede sinta, ipiha, con aquello mga tapasa. Fuerte el viento, por eso grande la mareada, si ansino el condition de la agua, na hindi ka baña. Si Ombak, ya kita ya camisa, kay tiene do con el tapia española, por eso edalya le mira su cuerpo bien duro, que le este anak di Sang Goku, kien gana ka anak di Goku doy? Nasigo ha, nagal super saiyan. Amo que le sinte kami ki para pwede a prinsipyo pichi o mahka con el mga chicheria kay sayang si sindi come kay libre pa man si kabar ta check kami daw mga braso ay take demon kami negro ay negro ay kalidaan si Ombak at yan si sangre aprikano na man si habla kumigo hindi sa invento ay no sabi ka sa kwento no era ko na si piyaki piha imura diritiso kana tumpak kausa ay que bien duro at kabeza aninyo daw di doy bueno atchal kabeza para acerta dame man tan sibilyan ay tay del cabrito. ¿Por qué? Probobo. Del papait gali. Nakaidol pa kabade am di mi video. Use kita te tiempo para mangrita puera o man shoutout abla sila. Ay sabi di mi mga seguidores te pera que menciona kanila. Na, ako sa pate pera. Prinsipyo kita. Tantananat tantanat tananat tantan tananat. Shoutout Ali Kunkap
Amy Cabato. Shoutout na San Roque, Mango Drive. Especialmente con el Awit family from Kimberly, Awit La Chica. Shoutout con Lilet Alfonso. Rojas family, Maaran family, Alina Talon-Talon. Estaba con Roosevelt Rojas. Shoutout también ali con Ma'am Jennifer Walters. Shoutout también con Ombag do Trompo. Sheng Flores. Lamitan y Isabela Basilan. RJ Garcia de Giwan. Brian Perez de Pasonanca. Ma'am Irene Perez. Bata, dol umira lang la shoutout. Feliz cumpleaños con Ma'am Rosana Manuel Bautista. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Na con ustedes ali mga mga pwede man shoutout. Perdona lang con el hombre kay pakabade da itong video. Gracias con este es todo. 15 milya kita. Takya lang, talabita, baby.